Hamjambo wapenzi watazamaji wa Tamaduni Africa News. Karibu sana katika kipindi chako pendwa cha Tunza Afya Yako. Natumaini uko salama popote ulipo. Je, unajua mada ya leo? Tunaenda kuzungumzia faida za kutumia kitika ama ndizi iliyoiva pamoja na ndizi mbichi ikiwa imepikwa au imekaangwa. Karibu sana katika siku ya leo katika kipindi chetu pendwa cha Tunza Afya Yako. Tunaenda kumkutana Dr. Alan Dekale akiwa nyumbani kwake ili apate kufahamisha faida hizo za utumiaji wa kitika pamoja na ndizi iliyokaangwa pamoja na kupika. Ningependa kukuomba usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video hii na kushare kwa wenzako ili upate kujifunza mengi kuhusiana na afya yako. Tamaduni Africa News. Wapenzi watazamaji, kama tulivyowaambia kabla, tumeshafika tayari kwa Dr. Alan Dekale na ataenda kutuonyesha faida hizo za kutumia kitika pamoja na ndizi ya kupikwa pamoja na ndizi ya kukaangwa. Ataenda kutuelezea na tutapata kujifunza mengi na tutajua ni namna gani ya kuvitumia. Basi ningependa kukuomba usikosi kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho na usikosi kushare kwa mwenzako ili apate kujifunza zaidi kuhusiana na afya yake yeye pia. Asante. Bonjour. Bon, kwa jina naitwa Dekale mais mingi wanitaka Alan parce que ndio jina nilisikia kabano. Leo tukapanga kuzungumzia mada kuhusu kitika na ndizi ya kuivya na nia hivi. Sasa watu wanakula tu alafu abajui kutofautisha ile wanakula tu kula bayue bienfait yake abayue kama inafaka nini mwili alors ndio tulifanya kuzungumzia. Naam, Dr. ndo maana tuko hapa, tunataka tubainishie katika aina hizo za ndizi na asante sana. Sababu banana ni naifya na kuivya na tofauti kidogo. Kama vile banana kuivya ni inakupatia iko na sukari. Kwa hiyo ile sukari itakuwa mzuri kwa kuongeza energy. Inakutengeneza pia ma vitamini kama vile ma B, ma C, tofauti za mimi sana sababu kuna bitika yenye hivi kwa sababu yenye hivi ina contenir rapido. Maana iko pale juu ya kusaidia digestion yako. Okay, na iko na fibra mingi na sukari kidogo, kwa hiyo ni mzuri kwa afya. Kama unapenda kula lishibe ili upate madefense mwa vile kama vile digestion yako ujisikie wake mzuri, upate kaeneza paka kidogo unasikia kutumia hivi. Tukienda kidogo ukienda kama wengine kuna banana ambayo naifya ili ina contenir sukari sucrée iko naturel, iko na moins d'amidon mais facile à digérer. Genre ukikula unasikia kwa sukari iko teketeke, sio ngumu sana kama vile kitika ine ayo. Na tukiensiba tena pale kidogo iko na vitamini na minerais ndio bila kutumia na sema ma vitamine B6, la vitamine C, ma minerais na potassium. Alors itakusaidia kupatia energie neko rapide, itakusaidia vitamini hizo zinasaidia nini ndani ya mwili wa mwanadamu? Vitamini itakusaidia kupatia energie kama vile tu kufanya mazoezi na kuosha choka, unaweza kusaidia vitamini kula na nikatika ni naifya. Kule takusaidia kupatia energie pour récupérer, takusaidia kuprotéger contre les cancers grâce à potassium na magnésium, grâce à potassium takusaidia kuprotéger contre les cancers. Ndio hivyo. Naam Dr. Mimi naona tayari nimeshaanza kula kitika. Je, ni sawa kutumia hivi? Hawezi kuwa hasara kukula bila kuosha? Ndio, unaweza kutumia bila kuosha kwa sababu banana na kitu cha kuprotéger maganda yake na mprotéger kwa ndani na ifungula na zifungula sifa sigma kama vile matunda zingine kama vile maembe, mapasteki ukamta kisu mpaka umenya au kata hapana. Hii inakia desha iko protege. Na vile vile ngozi yake hii magamba yake ni banana ikia nayo. Ina faida nyingi sana. Hii maganda ya kukutika ina faida nyingi sababu unaweza chukua hii maganda unatia hata mkabwate kama hivi ni kama mai unatia ndani 3 jours au 7. Après les 7 jours unaweza kamtele mande mwanga mumbole yako mshamba yako ili ikusaidia kuongeza vitamini kudongo juu nini uweze kupata maproduction kwa mzuri. Tunapata faida za kitika cha kuiva, tungependa kufahamu pia faida za ndizi mbichi. Ndizi mbichi. Okay.
namna gani naweza kusema mtu anaweza jua ndizi mbichi. Kwa hiyo unaweza jua kulere yake tu, sababu hizi mbichi kwenye iko vert inaoka ngumu, sio kama vile ndizi ambayo inaiva. Ndizi ya kuiva na pata yenyewe teke inakuwa iko vert, iko ngumu na haina sikre. Wale kwa sika kidogo umependa pia haina sikre. Okay, na avantage yake iko riche en bidon. Genre iko mzuri pale juu ya intestin yako. Okay. Na unaweza tumia hiyo, iko ideal kuikula wakati kuna njala. Nasikia njala unaweza kula kabisa, unapiga vizuri. Na inakusaidia pia kupunguza riski ya diabetes. Genre ukitia ile ndizi haina glycide, haina sukari. Inakusaidia pia kupunguza riski ya diabetes. Ina favoriser digestion yako la parce que iko mzuri juu ya afya yetu, na iko utile contre nini? Contre la diarrhea. Kwa sababu ukisema utumie sana ndizi yenye hivi inaweza kupata constipation. Kwa diarrhea tumia ndizi yenye hivi itakusaidia kustope diarrhea yako. Ndizi bichi unaweza kuchoma, unaweza kukalanga, unaweza kuipiga hata kama vile fito na katakata, unaweza kula vile hata kama vile samaki, tunakula samaki. Ni nzuri sana kwa afya yako na itakusaidia pia. Naam. Sana daktari kwa ufafanuzi. Tungependa tuambie neno la mwisho ambalo wapenzi watazamaji wanaweza kubaki nalo na wakajifunza kitu kutokana na funzo hili la siku ya leo. Kwa mwisho nipenda tumseme banane ni fruit yenye nutritif, iko energetique na iko mzuri juu ya sante yako. Nutritif genre wanaweza kukula, unaweza kuikula, inakuongezea energy na ni mzuri juu ya afya yako, ikuwe mir, ikuwe no mir. Na namna kuikula kama mir kama no mir ina depend sana na wewe sasa kisha na kwa nini naweza kushauriana na ushauri mko na wazo kula kitu sana. Kwa sababu nijitike kwa recommander kula au moins 2 à 3 fois par semaine. Na ukikosewa bora uikula hata limoya hata kusemeni, ni mzuri sana kwa afya yako. Asante. Na mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Natumaini umejifunza kitu kutokana na funzo tulilolipata siku ya leo. Ningependa kukukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu, like video hii na kucomment unapenda tuzungumzie nini kipindi kijacho.